Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Биздин иш бөлмөбүзгө Ниязбек ата келип калыптыр. Куш келиптирсиз ата. Кожомкул атабыз жөнүндө айтып берем деп атпайсызбы? Көргөм деп. Кандайча көрүп калгансыз, айтып берсеңиз. Мен кичирээк кезимде 13 жашымда Кожомкул абаны 13 жашымда көрдүм. Нарында биздин жестен бар эле, ошонукуна келип жүрүп калсам, биздин бир тууган аталаш агабыз Итикеев Черикбай райондо аткаруу комитетинде депутат экен. Анан Нарынга депутаттардын конференциясына чакырылып келип калыптыр. Биз ошол жерде отурсак, бүгүн бүт райондордон келди, жыйналыш болот экен дегенде, мен акем менен ээрчип барып эртең менен бир 10 саат 10 ченде облус полкомдун алдына барып турганбыз. Анан ылдый жактан эл келатат. Анан бүдө эметип калды, ылдый жактан 20-дан ашык киши келатат. Ортосунда узун бойлуу бир жарым метр бийик болгон бирөө эле келатат. Бул бирди минип алганбы? Жана минип алган аты жок. Машина сага келсе машина жок да. Кара жол, центр көчө бүт эле таш менен, бетон жок. Жалпак таш менен тизип чыккан да аяктан башы. Ошо менен басып келатышат. Ал элдер келатат, анан мен жактан ошолер айтып калды, акемдер. Ой, Кожомкул келатат. Кожомкул ким ал десем, Кожомкул болгон деген ошо келип атпайбы дейт. Анан мен карап отурсам келди. Келип анан биздин ата Черикбай деген аке неге учурашып калдыш. Анан көп кишилер 30-40 киши болду. Анан дегеректеп туруп калышып, анан сүйлөшүп, ар түрдүү сүйлөшүп, анан конференцияга киребиз деп калды да. Анан кирип анда мындай решеткадан кирип, ашып кирип койгондо, могу бөжөгүм тебелеп кетесиң, мен көтөрүп алайынчы деп. Ал биздин акебиз Черикбай 120 килограммдан ашык киши болчу. Өзү жапалыш бой толук мойну деле жогон болчу. Ошону бир эле колу менен мойнунан кармап алып туураткан бой буттары моюнда чала уруп баратат. Болбой, бутун тебелеп кетесиңер деп, мындай өзүнүн ийинден өйдөрөк кылып көтөрүп алып кирип кетти. Мойнунан көтөрүп алыппы? Бир колдо Кожомкул атабызбы? Эл күлүп атпайбы? Сыртта биз күлгөн боюнча алып калдык. Анан ошондо көрдүм биринчи. Бул кайсы жыл болуп атат? Бул 51-нчи жыл. 51-нчи жыл. Сиз кайсы? 52-нчи жыл. 52. Сиз кайсы жылдасыз? 54-нчи жылы кайра экинчи жолу Бишкектен жолуктум. Атам менен Бишкекке келип, анда-санда базарга ала келчү да. Анан ошого келип кирип баратып, дарбасага киргени баратсак, о дарбасанын кире беришинде бир кара толук киши отурат, жапалдашпай, томолок. Анан беркилер айтып калды, Али Мухаммед Балбан Турбайды. Анан чактан Кожомкул аба келип калды да. Алар да 5-4 киши. Анан келип калып учурашты, саламдашып, баары саламдашып. Анан ал жерде сүйлөшүп отуруп калышты. Анан сүйлөшүп отуруп калганда анын ичинде анан кишилер айтты, ой, Кожомкул менен Али Мухаммедди кармаштырбайбыз да. Сурашалы деп. Анан болбойт го, албайт. Анан кейбирөө эмне болбойт? Ошо билсин, биз көрүшүбүз керек. Эмне десе чыгарабыз. Акча чыгарган атат да. Анан чыгарабыз, колдойбуз. Байгеге. Өзү анан эки тарап болгон, мен деп калды да, мен тигини жактан, мен мындай. Алында кишилер бар да. Анда ошо чыгарабыз, давай. Sen kancadan çağır. Sen kancadan çağırasın da söylüyorsun. Önce bağlarda uça başladı. Kancadan bir tane ben okukan yokum.
Anam bir malda hemede öpüge emet giyip salып alıştı. Ay. Tege Ali Muhammed ulu hocam kulekeden ulu raken de. Halke. Mama hocam kulin menen karmaş görmeysin. Cebir kol karmaş görmeysin öbede. Danan karap turup anan bolbaydan daydı koydu. Ana hocam kulege aytdı biske bolbaydı dep aldı koydu. Anam bolbayla karmaş karap. El biz Minu şu an içerisinde getiririz böyle. Biz görüşürüz gerekseler. Bunda bir öğrenmekte. Biz ayta жүргенге жақсы. Деп атып қыста екі жағым еді. Көрмес білемей. Қан көрмес бе. Ана осы ойынша келіп кетесіңдер деп атады. Анан тегі Al-Muhammed айтты, ай көбіз тең мұсылманбыз, қырғызбыз. Ана мұсылман менен мұсылман күреспейді мұндайда. Біз анткені біз қармағанымыз башқа. Ana göğüs bir emel olanda bizdeki yaman jön karmaşkandan jön karmaşpaydı, kattı karmaydı. Anan biz andayağa bolbayız dedi. Onda bir demedi ana. Anan aytıp kaldı. Al-Muhammed aytdı da. Mağa moğu savat var emas, teri savat var da kalın bolsun. Göğüstüki bukanın terisi oşondan bir teri alıp geldi. Kamçı son bolsun meyli dedi. Alıp geldi dedi. Allah'tan o zaman aytdı. Senin mağa kayın ösü atmayı. Tal. Tek ağzından demetri benim kolumdan daha jetpege deyip olsam da yoğundu. O zaman da dedim 2 metreye geçip geldi dedi. Anan yetişti. Bir malda tüyüp bir yiğen ol soyağın terini öterip geldi. 2 metre, 1,5 metrede kayın dalıp geldi. Onu köyünün aldına koydu. Anan Al-Muhammed bunday sılap görüp, tiyağın görüp, anam günün içine karap durup sırttan cilan aşağına. Anam burap, tiyağını karap, burap, böyle 2 bükte, 3 bükte. Anan burap, tolvada yerden bayağı su tamçılarında şorgulup kuyulup atады, mayemelen su. Onun da oturan bir saatten aşık, kança saat, onda işte 1 saat, 1,5 saat büyüyor. Bir malda, onda tarat durup bir açtırı ağırlık kaldır. Anın günleri düşüp kaldır. Anam kayra burap durup, kayra emet oturan bir malda çoğuldu durup, kayra ondan mesela appak, ele kağıstayla şudurap kaldır. Terini açtap salttırdı, Iya. Kol menен açtap salttırdı. Kurgap, teri olup kaldı, jönüge kurgap kaldı. Kadimki janagı. Benim bari nım yok, başta varını sığıp saladı ekan. Qarra bilen kurgap kalıptırdı. Mana taşlap koydum, Kerenge jatta sonra bunu aldın armadım, yaydı, özünce talpaktı. Başka bat demeni karma attamdı. Arka yerini karma, kırçır deyip karma attı. Ama orada oturan bir maldanım, bunday arı, tolgap da attan, tenime de attan, çoğu karma öyle de şimdi öyle. Bunday boğap durup, ana karma atıp, ana yürüme aldana, bunda ayırsın sılap dur onu. Ne buna deyip durun. Gönlüm bunday çaştay ol, taraşa olup, çaşıp jatıp ol. Nasıl? Taram bol. Taram da gönlüm böyle bir anda maydalap da jarıp anda yağıla almayasın. Hadi bir yanakı taramıştı, tarağında şunda böyle falan tavuşunda taraşa oturup 1,5 metre çasılıp olup. Nasıl? Ana nasıl mına mamın gördüm. Şöyle Bişkekten görgön turbaysız mı yani? Hemen o sonan görgümüz. Siz hazır 87 yaştasınız. İçine bir bununla ikinci yer varken otur var bunu 40 50 60'ta geçti tegerekte durar. Dağı gördünüz mü? Şu menen ekile jolu gördünüz mü şonda? Oşonda ikincisi de biletigi jinalyşta bir oşo. Andan keyin görgön joksunuz. Andan görmey kaldım. Anan
уктум тиги ат көтөрүп кеткен тиги Төашыдан. Аны элден уктум аны. Ошо тиги эмелер, ошо акелер айтып кеп салып караганда тиги айылда. Аңыз кылып айтышчу да ат көтөргөн. Черикбай деген аке сен майынан көтөрүп келген ошол кеп салып, ой муну эмет, о Телшадыдан. Жана Черикбай деген акеңиздин моюндан көтөрүп 120 килограмм. Бир эле кол менен. Андан да мындай эле жөн таяк көтөргөн. Мынасы. Шыйналып алып кирип кетет. Кызык окуя экен. Бул окуяны мен укпап турмун ата. Көрдүңүзбү? Жана эл ичи өнөргенчи деген ошол да. Көп кагаздарда окудум, бирөөрүндө окугам, таппай. Анан баягы бир кеситке чыгып, андан да окуп, Кожомкул жөнүндө чыгыптыр. Анда мындан же эчтеке жок. Аны ат көтөргөнүн айтып койдурганда бир экөөнү жазыптыр. Анан мен таң бир момун чыгарса болот эле. Мындай койгом да эми кабыл атпайм. Жакшы ата. 87 жаштасыз азыр. Ошондо кайсы жыл коюп каласыз? Бул эми анда 53 ошондо 15-теги кезимде. Анда өспүрүм болуп эле чоңоюп калган кезиңиз экен да. 71 жыл мурунда. Жок, кайсы жыл коюп каласыз ошондо? Жылыңыз кайсы жылыңыз? Сиздин? Жылым 38 жыл. 38. 39 жыл 25 апрель. 39 жыл. Сиз анда бир топ чоңоюп калганда көрүп турсуз. Бир топ эле чоңоюп калганда көрүп турсуз да. Азыр сизде аксакалдарды табыш кыйын ата. Мен 10 жыл мурда китеп жазгам да, Кожомкул атабыз жөнүндө. Ошо сизге окшогон аксакалдарды издеп, анан алардын айтуусу боюнча китеп жазгам. Азыр союлуп баратат абдан. Дээрлик жок десек болот. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен сизге да китеп белек берейин, мага китеп белек бербедиңиз, аксакалыбыз мондай. Китепти белекке берди. Мен дагы куруйдон кур чыкпа дейт ата. Сизге бир китеп берейин, Чоң рахмат сизге айтып бергениңизге. Жакшы тургула.